Hoewel Suid-Afrika 'n groot tekort aan mediese dokters het, word van die wêreld se beste mediese kennis plaaslik gekweek en ontgin. Tog het ongeveer 80% van alle Suid-Afrikaners nie toegang tot behoorlike mediese sorg nie. Die voorsitter van die Discovery Stichting meen die probleem gaan nie opgelos word deur meer finansiële steun nie. Education and health are taking an inordinate cut of the national budget. The returns on investments are very low, which actually means you need to deal with greater issues of human resources, efficiencies in the system, and just dealing with incompetencies as well. And those are going to be very tough political decisions, but eventually we have to face them. Hy meen die instelling van 'n nasionale gesondheidsversekeringsstelsel gaan wondere verrig om te verseker dat alle Suid-Afrikaners toegang het tot gehalte mediese sorg. Dr Mapai sê ongelykheid in die gesondheidsbedryf kan net opgelos word deur openbare gesondheidsorg te verbeter. En die nasionale gesondheidsversekering kan net werk met die samewerking van die privaat sektor. We just do not have enough resources, human and material, in the public sector to deal with those. So I actually think it creates an opportunity for a very healthy partnership between the private and the public sector. Wat betref die probleem met te min dokters, word daar beplan om onder meer nog 2 openbare tersiêre instellings vir die opleiding van dokters op die been te bring. Sommige plaaslike dokters word in die buiteland opgelei. You know about the Cuban program, that we send some of our students to Cuba for part of their training, and they finish their training here. There are also moves afoot to increase the capacity of medical schools, and in fact Discovery is making a contribution to that process. Tog het die paneel daarop gewys dat die toekoms nie duister is nie. Suid-Afrika se mediese personeel word wêreldwyd hoog aangeslaan vir hulle navorsing, veral oor HIV en vigs en tuberkulose. Gerard Pretorius, E-nuus, Johannesburg.